il-kanzunetta li stajt nażel jien. Rachel Lowell! L-istajt nażel jien, kantata minn Rachel Lowell, hija l-kanzunetta rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2019. L-istajt nażel jien, qatt ma kont inwarbek minni, nażuk miegħi kont minni, ma jifritna ħadtu xejn. Kienet esperjenza li qatt ma ninsa, vera ħdimt għalija mhux tistess ma tistennijiex għax ikun hemm kantanti b'songs verament sbieħ. Nixtieq ngħid process fil-verità lill-kantanti kollha, imma mbagħad inti smismek vera taħsbek jisek istejx malma literalment. Kanzunetta b'messaġġ qawwi kontra l-abortu favur il-ħajja sa mill-konċepiment tagħha, bi kliem u mużika ta' Rita Paċu Mark Spiteri Lucas. L-istajt nażel jien hija kanzunetta dwar l-abort, iżda darba minn lenti ta' tarbija. It-tarbija m'għandix leħen, iżda kieku għandha leħen, x'tista' tajt it-tarbija. Su jisseħġu fik kapol amor, l-istajt nażel jien, qatt ma kont inwarbek minni. Fit-tieni post tal-konkors Kanzunetta Indipendenza klassifikat Danica Muscat bil-kanzunetta Sfumaw bi kliem ta' Emil Kalea Bejlis u mużika ta' Philip Vella. Amber Grace bil-kanzunetta Neix klassifikat fit-tielet post, kanzunetta bi kliem u mużika ta' Emil Kalea Bejlis u Aldo Spiteri. Il-premju ta' televoting intrebaħ minn Kevin Cortis li kanta Kif ma tismax bi kliem ta' Andrew Vella u mużika ta' Dominic Cini. Is-serata finali tal-konkors Kanzunetta Indipendenza kienet preżentata minn Charles Saliba u Kristina Majra b'xandira diretta fuq Net Television u Net On Demand, finali li fija kantaw 20 kantant u kantanta. Il-preżentazzjoni tal-premijiet saret mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli u ċermen tal-konkors Robert Kutajjar. Il-kanzunetti kollha kienu oriġinali u b'lirika bil-Malti.